mama uthi ngempela liqhathana abantu bona abantu badinela ngento yabantu bokufika. Uthi nje ngempela lo mama. Kazi nibonele video le umama ezama ukuchaza ukuthi South Africa abantu bonke abahlala eSouth Africa. Hey. Wathi abamuje namakhasi. Ithi data ndixela i-preamble ye-constitution ithi i-South Africa ibhilonga kulo umuntu ohlala ngaphakathi kuyona belongs to all those who live in it. Illegally. I-constitution yase-South Africa awungakhamisi thina ninamaloya ngihluphala khuluma sisi ngabe ayikho icriminal ngabe yona mina ngifuna ukukhuluma noNomzamo straight usinomzamo yebo manini phela ngicela khuluma ninjani sisi usinomzamo silalele sike sahlala ku Corner Fox no Fold Masihlala khona Fox and Fold lapha eflatini